konkursa i naravno iskazujemo zahvalnost žiriju na otvorenom i studioznom radu sa željom i da u naredna godina bude još berećetnija i sa još više radova i više učesnika. U završnom delu večerašnjeg programa u drugom bloku nastupit će pčelarske muzičke nade. Vojin Štrbac, Viktor Selaković, Dušan Lazović i uz pomoć Marka Šalića izvrši dve kompozicije: Galija, Digni ruku i Van Gogh, Hladno. Nisam što govorite, to je spravo. Može nam dobiješ kilo. A zemanci. Ali cool. Tako je. Je to stara pesma, ima 20 godina. I mi da smo probali, sve prolali, samo jedan dan i sva naša nadanja su izgledala očekanja.
jedan pokušaj, samo jedan dan. While my guitar gently